tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye nuko utaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese muteze amatwi Tuzarutsinda TV ndetse n'Indoto TVN, turabasuhuje tubaha n'ikaze mu twabateguriye mu ijoro ry'uyu munsi ku itariki z'ine z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2026. Tudatinze rero turagaruka kuri operasiyo ikomeye yakozwe n'uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo ku Ndondo mu bice byinshi bitandukanye. Uyu munsi bateye inzira zitatu, kandi izo nzira zitatu zose bateye niko bazanyemo n'imbaraga nyinshi ziremereye zigambiriye kwirukana abaturage no kubakura mu byabo no gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ni benshi, bafite effectif ihagije, bafite ibikoresho byinshi bikomeza kugenda bisheringwa mu mihanda itandukanye y'abaturage. Ni ukuvuga yuko ku munsi wa none leta ya Kinshasa yateye inzira zitatu. Hari abaturutse mu nzira ya Mitamba bahurukira ahantu bita kw'Ibijige, abo twavuganye mu gihe cya saa 9 hagana saa 10 z'amanywa batubwiye yuko intambara iremereye iri kubera kw'Ibijige. Aho ngaho ni mu irembo rya Mitamba, ntumwazi yari amaze kugera, ni hafi n'imihana y'abaturage. Bamaze kuhagera abaturage benshi barahunga bava mu byabo berekeza mu mihanda itandukanye. Ku rundi ruhande abaturage b'Indondo murabizi yuko ibitero byinshi byaturutse irepfo za Muramvya kuri Gongwa n'ibindi bituruka mu isoko ya za Mitamba. Rero byari ngombwa yuko bagaruka baza nkino za Kajembwe. Rero irembo rya Kajembwe naryo riza gutera. Urumva hari umwanzi umwe wateye aciye mu nzira ya Gongwa Muramvya, undi mwanzi nawe atera ku isoko ya za Mitamba, undi naterera za Kajembwe ruguru. Ni ukuvuga yuko ngo imihana bazahungiramo yino hagana za Kajembwe naho umwanzi yaje kubaturuka, noneho abaturage babura uburyo bahungamo. Umwanzi yakomeje kuba mwinshi mu bice by'Indondo, n'Imana yonyine yatabara, naho imigambi y'umwanzi bacuze bamaze iminsi bacura ubu rero niyo bashaka gushira mu bikorwa ya jenoside yamaze iminsi bategura. Umuhungu wa Habyarimana yamaze iminsi ategurira za Kinshasa, kuri ubu ngubu niyo bari gushakisha gushira mu bikorwa. Mwagiye mubona umuhungu wa Juvenal Habyarimana azunguruka kubita za Kinshasa kuja kubana na Gisegeti, akubita izindi ngendo zitandukanye za Gitega kuja kubana na Ndayishimiye, kandi Ndayishimiye na Gisegeti no bafite intego imwe, no bafite umugambi umwe wo kumenesha abanyamurenge batuye Murenge. Rero uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana ingendo nyinshi yakoze ni kugira ngo bakomeze bafatikanye umugambi wo kugira ngo bakore jenoside Murenge. Rero amakuru yizewe nuko leta na Nyamusaraba ari uyoboye ingabo za FDL ziyobowe n'umuhungu wa Habyarimana, perezida wazo akungirizwa na Kayumba Nyamwasa. Abo ngabo ni bafatikanije na Nyamusaraba kuja kwica abaturage biwabo. Biratangaje kubona Nyamusaraba ni uri imbere y'ibitero bya FDL bifatikanije n'ingabo za CNDD FDD n'abazalendo kuja gusenya iwabo mu Kajembwe. Kwa Banyamusaraba neza ni mu Kajembwe niho yavukiye, ariko ni uri imbere y'ibitero byahafashe ku munsi wa none. Abaturage benshi bakaba bahunze bava muri bice bya Kajembwe bagenda berekera mu mihana itandukanye, bagenda bahunga biyeka, ariko abaturage bamaze kubura iyo berekera. No kuvuga ngo impande zose z'Indondo zirimo umwanzi, gusa niko kugenda biyeka bakiza amagara, ariko umwanzi yamaze kugota Indondo yose. No kuvuga ngo kuri uyu munsi wa none ibitero bimwe byaturutse mu majepfo iriya za Muramvya, ibindi bituruka ku isoko ya za Mitamba, kandi byose byabashije kwigiza twigwaneho inyuma. Undi mwanzi naturuka za Kajembwe iwe byavuzwe ko kera amaze kuhagera. Rero abaturage no gukomeza kugenda biyeka kugira ngo ntibicwe n'ubundi bari kumwe na Nyamusaraba. N'inkozi z'amaraso ico bakora no kwica abaturage, ntago bareka abaturage, ibyo zo birazwi. Kuko hariya hari inkozi z'ibibi, inkozi za FDL zamenye amaraso menshi. Rero gufata umuhana urimo abaturage b'abanyamurenge, muzo kuri murumva igisubizo no kubica. Ntabwo FDL zafata umuhano urimo abatutsi, urimo abanyamurenge kugira ngo bareke kubica. Niyo mpamvu MDP dayama kugenda igwana ku ruhande rw'abaturage, ni ukuba bazi neza yuko uyu mwanzi bahanganye nawe aramutse abarushije imbaraga akigarura ibirindiro barimo birimo abaturage b'abanyamurenge, ico bakora n'ubundi no kwica abana abaturage. Byagiye bigaragara mu minsi yashize aho leta ya Kinshasa bafatikanye na FDL na bazalendo bafata imihana irimo abanyamurenge batanayitinzemo, ariko abasaza basanga bananiwe kwihungisha bakabica. Rero igikomeza guteza abaturage ubwoba n'impungenge nyinshi ni ukuba bazi neza yuko uyu mwanzi uhanganye na twigwaneho naramuka arushije twigwaneho imbaraga baraza kubica. Kandi murabizi neza yuko urugamba buri gihe abantu bagwana bazi uko batsinda cyangwa se batsindwa, ariko impamvu twigwaneho itazatsindwa n'urugamba, impamvu MDP itazatsindwa n'urugamba, ni ukuba neza yuko umwanzi bahanganye nawe nta mbabazi afitiye abaturage, agize naho yakwigarurira hagenzurwa na MDP hari abaturage ni ukubica. Rero kino gisirikare cyo ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, mu by'ukuri bose n'abafatanyabikorwa babo aho bafata hose no kwica abana abaturage b'inzirakarengane babaziza uko basa. N'ubundi intambara badushoyeho ni ukuba batuziza uko dusa, ni ukuba badufata nk'aho tutari abanyekongo kimwe n'abandi. Uko niko byifashe.
intambara yakomeje kugenda ifata indi ntera ku Ndondo, umwanzi yakomeje kuba mwinshi, yakomeje kugota Indondo aciye mu nzira nyinshi zitandukanye, kandi mu bigaragara ni uko umwanzi yagize imbaraga ku munsi wa none urebye ahantu umwanzi ari n'aho twirwaneho iri, umwanzi mu by'ukuri yagize imbaraga nyinshi ariko kandi bazavuga ngo na nyuma yazo rirakora. Turizera yuko Imana yakwitamurura uyu mwanzi wese ugambiriye kwica no gusenya abaturage b'inzirakarengane akaza gukorwa n'isoni. Gusa leta ya Kinshasa n'abaturage ko baba Abarundi bongeye imbaraga nyinshi, bashoye imbaraga nyinshi z'umurengera zigambiriye kubafata, kandi kuri ubu nibyo bakomeza kugenda bagerageza. Rero umwanzi mwinshi yakomeje gusatira imihana n'abaturage, abaturage bari mu bwoba bwinshi ko barabura iyo berekeza nk'uko ibitero biri impande zose. Ndetse n'andi makuru aturuka mu bice by'Indondo yemeza yuko urugamba rwa none ko rwari rukomeye cyane, ko rwaje gukoreshwamo n'indege z'intambara za drone. Kuva intambara zatangira, Indondo yari itararaswa na drone, ariko ku munsi wa none yaje kubarasa. Mu minsi yashize twabwiraga yuko drone zikomeza gukoreshwa cyane mu bice bya Minembwe, ku bice by'Indondo nta drone irahakoreshwa, ikemeza yuko ino operation ari operation ya simusiga yateguwe na leta ya Kinshasa na Gitega, nuko batangije gukoresha n'ibitero byo mu kirere bya drone. Kuri uyu munsi wa none drone ikaba yaje kurasa aho bita ku Muramza ku Ijimbu, ndetse kandi n'ibitero bikomeza kugenda bisatira abaturage. Ni ukuvuga yuko umwanzi ahantu aherereye, umwanzi waciye za Mitamba yageze ahantu bita kwa Bijige, umwanzi waciye za Muramza na Gongwa ari ahantu bita kwa Mabuye, ndetse n'umwanzi waciye za Kajembwe bavuze yuko yari amaze gutibuka mu muhana utangira wa Kajembwe. Aho niyo makuru ari nijoro n'amakuru yizewe gusa, mukomeze musengera akarere, amasengesho narakenewe nk'uko Imana izigenda yitamura mu gihe gikwiriye. Naho ku mugambi w'umwanzi we nuko yifuza ko yakomeza gufata ibice byinshi kandi akomeza kugenda yica abaturage b'inzirakarengane. Rero mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru ugenda ubategura amakuru 5 kuri 5 abaheza update uko byifashe mu misozi miremire y'iwacu i Murenge.